Kardom, Nilikarbi Birta Tanbang, Sami Sonaris Rohangpi, Aprangsi Birta Tepi, Arjuikta. Bharatiya Janata Party Workers Meet ke Pamanpon. Diffuse Circuit House along BJP Atumpen Perangke Amai Kangi. Socheng MSC constituency angkang kaching to our side kawe. Non-Arjuikta Birdang Tonpen. Joycing Doloi Auditorium Hall along Jangmini Pioneer Cap Arni Anerdo por Pai Grey Sia Porpen, Bharatiya Janata Party Workers Meet Kepadupon. Jangmini Pioneer Cap Arni Anerdo por Pai Grey Sia Porpen Difu Joycing Doloi Auditorium Hall along Bharatiya Janata Party Workers Meet Kepadupon. Labangso amai IKA DC BJP Mai Puroton Teron Pensi Mai Chari Ponlo. Bangso amai along Bharatiya Janata Party East Karbi Anglong District, Bharatiya Janata Party West Karbi Anglong District Lapendi Mahasau, Bharatiya Janata Party Klembang Kubang Piatum Doan Penching Wajing Sayamai Padupon. Bangso amai along Aluhi Sarpo Aman Pen National BJP Secretary Mate MP Roman Deka Chitongdun. Lapen Aluhi Aman Pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang, Difu MLA Sim Ronghang, Haraghat MLA Jairam Ingleng, WKADC BJP Mephu Arun Terang, Karbi Anglong Autonomous Council EM Atumpen Chenglok, Ongdung BJP Klembang Pubang Piatum Bangso Amayalong Chitongdun Rinti. Bharatiya Janata Party সকলো সংসদ সদস্য যিবোৰ ঠাই সাংসদ নাই সেইবোৰ ঠাই আহিব আৰু আন সমষ্টিবোৰতো যাব যাতে Bharatiya Janata Party Diffuse Circuit House along Jangmini Pioneer Cap Arni Kang Sapor Pai Plira Achitima Porpen Bharatiya Janata Party Atumpen Perangke Amai Kepadupon. Jangmini Pioneer Cap Arni Kang Sapor Pai Plira Achitima Porpen BJP Asong Atumpen Diffuse Circuit House along Perangke Amai Kepadupon. Perangke Amaya along BJP National Secretary Mate MP Roman Deka Kaningje Ponke Aban BJP Klembang Pubang Piatum Kepatir Tip Lapen Kachepeduk Ajok Sikarbi Anglong Alongta non-an BJP Party Kido Ilo Lapen Song Kapang Tangji Apanta Akimia Bang Pubang Pi Ponvek Nang Koklo Pusi Ningje Pon Lapen Kechupangli Maputhak Alang Lipen Kaningje Pon Tuke Kilik Dodet Aphi Pensi Lahe Puthak Ta Council Kachari Ponji Atum Pensi Sai Deng Pon Poputa Ningje Pon Tu Lapen Anparta Karbi Anglong Arat Kar E 244 Article Pendanglok Ongdung Alam MP Deka Hin Pen Perangke Angno Ningje Pon Labangso Perangke Amayalong IKADC Amephu Roton Teron BJP WKADC Amephu Arun Terang Lapen MLA Sumrong Hangatum Chitongdun. Committee member মানে binding আছে constitutional Kedamtang Ningkan Krepo Congress Sorkar Kedaboma Hut Kaching to Avarsai Kavia Long Socheng MSC constituency Angkang Rungpungta Isilo Pusikat News Channel Perangke Baitalang Sopen Jason Inghi Birta Nang Paling. West Karbi Anglong District Kedamtang Ningkan Krepo Congress Sorkar Kedaboma Hut Kaching Turn Avarsai Kavia Long Socheng MSC constituency Angkang Rungpungta Isilo. Bangso Hawa Rihing Ame Kavia Jokang Ting Pensia Jo Thonanglo. Sorkar Atum Rihing Ame Parman Kuti Kuti Tangka Padamlo. Stami Ahok Pet Pen Kile Dam Nang Jia Dim Pale Damde. Lason si Rumpunga Hawar Along Ta Rihing Ame Anun Joke Somdamlo. Bonstame Rihing Ari Kavia Jokang Ting Pensi Chichak Nanglo. Sorkar Atum Le Rad Up Tumapan Kang Jinso Abe Pustame Inut Mizo Munit Kang Hon Kang Jinso Kedoa Joksi Isi Turbine ke thom wan pilo lapen bangso turbine pena jog rumpunga hawar long rong thom arong aju mi chithor dun long lo bangso turbine ke dong alang along pensi currenta generate mate lake isi mini hydroelectric pule pustamelo current ola ke ghor kane current dia maximum 20
রাইস ওভারফ্লো হৈ যায় কোনে বনালে এইটো এইটো আমাৰ মিজোৰাম পৰা আনে আমাৰ লোকেল যাৰে কেইবছৰ হ'ল 5 বছৰমান হয় বনোৱা 5 বছৰ ইয়াত ASEB কাৰেণ্ট নহয় নহয় নাই এইটো লোকেল কাৰেণ্ট চৰকাৰ পৰা কোনো নাই এনেকুৱা Difu Club along Jangmini Pioneer Cap Arni Adap Apor Pen Hills Progressive Youth Association atum ingdeng truck mahang ketek Arni Katalon pona birta Kat News Channel Perang Kepen birta nang pali Jangmini Pioneer Cap Arni Hills Progressive Youth Association ingdeng truck mahang ketek Arni Adapor Pai Cap Apor Pen HPYA Achunbang Enjoy to so pensi song alama ing turponlo Bangso people pai crazy Apor Pen HYPA ame pita pedupon Labangso amaya long may kachari pon HPYA dun may pu Sunil Be pen kachari pon amay along chunbang enjoy tiso pensi may kepa alam the jai pon lo bangso amaya long aluhi aman pen abarim VDC chairman Don Singh Kramsa lapen abarim kese may pu Leon Ingleng atum chitong dun abarim VDC chairman Don Singh Kramsa pen kaningje pon ke non ovikimi atum mathang karbi Anglong along ri aduya hoy kacherai komji aphan boreng amar sai school ahem apen khanpa atu chani o samara duwa phan lo ke than he la pen ke than pa he me he ko am than ke lang chari chi aphan baje mira West Karbi Anglong District along Hamren MSC constituency pen Amreng constituency adak Amlong Aroy along check adalong Kangpupon. Hamren rong sopi pen kilometer phoan kahelo Amlong Aroy along check adalong BJP WK ADC Amaipu Arun Terang ahin pensi ingpupon lo. Bangso adalong kedon pen Amreng MSC constituency Arat Mate Badong polling station angkang kedo arong Langtuk Tepi rong Jangpong Mulahin rong nihang arong aradatum kedam kebang pajoy KG aphan pura halat dakedo aradatum cerap teto pen kimrang ponlo labangso arat atum ajurding klui pen sorkar along dolong johang dulo bonseta kelong dun dedet ajak radatum mati BJP local booth committee chalangsi Amina atum dolong don ponlo lapen radatum amesena sorkar aphansi non kebangji council kilik along ingwai dunji aphan chisik chedang ponlo Halakbu dolong Kangpupon amayalong BJP WK ADC Amaipu ke jaipon ke Karbi Anglong Autonomous Council ke Longdun RGD Kluilo bon satami piniarni check adolong Kangpupon nang kokge ningduglo atheke Samson Singh ingti akemangki rongruk kachepang thurji aphanpura atheke Samson Singh ingti kemangke rongruk kachepang thurji aphan lapen methang hawa rengdok reng ni pen ke dolong ji aphan Bon setame Karbi Anglong ke paprang donji kalisi. Papi dun hublo. Lasinon ke Karbi Anglong ta isi kacelar ke akenang sodlo. Athe ke corruption penlok ke Karbi Anglong chingthur un elo. Buddha jaipon tu. Halapu BJP WK ADC dun maipu. Don Singh Rongpi mayalong ke jaipon ke Karbi Anglong arlo ASDC party lapen Congress party asor karatum. Chari ponlo bon setame non puan ta ahok pet penrong arat aphan kaching thurawar side claim dipe klasinon BJP sarkar ke paseng wekje aphan ratatum cherap chitodun pen isi mesena sarkar ke padoji aphan mathado nang popusi lam jaipon mayalong purno kalin BJP WK ADC babutiso Dunmai Phu Don Singh Rongpi Dunmai Phu Martin Timung lapen kaprek BJP Klembang Phubang Phiatum chetong dun pen mayalong RDP dun rinti Difu Police Station angkang Jangmini Pioneer Cap Arni kang sampor pai pli apor malom Difu manja kacelenga to warpi kilometer pli malom Difu Presbyterian Church lapen DIG Central Range adak bike lapen scooty kachitong ajok banghini atum arenga hu keso lapen bike kevek abang ahir tanjot pen arenga hu keso abirta nangle Difu manja kacelenga to warpi Difu pen kilometer pli Difu Presbyterian Church pen DIG Central Range adak bike pen scooty kachitong ajok banghini atum arenga hu keso lapen inut bike kevek abang pu ahir tanjot arenga hu keso
birta ke long duna teng ke scooty ke bek abang siim terang lapen ka chithap dun dhorom ti so atum bike aphan ke palit plot pura scooty ke bek pang tang tactic ajok bike aphan men patong dun der amat bike lapen ke bek abang fu aphan donganat pachewar dam chok pusi chingi dun nonamat bike ke bek abang fu amen lapen ke do adim pang thek dun long lelang lapen nonamat bangso ga chingkoi along arenga huke so atum bangke thoma phanta diffuse civil hospital along se langpon bom lo pusi berta long dun बस के ऊपर में एक स्कूटी उसको ओवरटेक किया लाइट जला के हम अपने दाहिना बायां साइड में पूरा चले गए वहाँ पे जाके ये आके हमारा एकदम दाहिना साइड का जो ले गार्ड है उसमें जोर से धक्का मारा उसके बाद हमने जो ड्रीन बनाया है उस ड्रीन के पीछे हमने गिर गया स्कूटी में मतलब कितना था स्कूटी में 2 आदमी था और बाइक में मैं अकेला था Pinya birta bangkela pon sikang tonik lo langi bom thakat news channel tumi thakpi kruang 2